Dobar dan svima, moje ime je Filip Ambruš, trenutno radim kao software tester u Infinumu. Za one koji ne znaju, Infinum je agencija koja se bavi dizajnom i razvojem aplikacija, kako mobilnih, tako i web aplikacija. Radimo sa preko 150 klijenata u 20 zemalja i do sad smo odradili više ili manje uspješno više od 500 projekata. Sad, ono što bih htio naglasiti da zaista imamo razne klijente, među njima su neke, recimo, banke poput HPB-a, poput Erste-a, poput RBA, čiju ste možda kampanju nedavno vidjeli na raznim medijima, ali isto tako radimo i sa primjerice teleoperaterima poput A1, poput T-Mobile-a, međutim, ali i s drugim firmama poput, recimo, Eventima, Currencyfera i sličnih. Sad, jedan od ključeva uspjeha ovih 500 plus projekata je svakako i dobar i kvalitetan QA tim kojeg imamo tamo, kojeg trenutno se sastoji od 19 članova i ono što bih naglasio da se svih 19 članova u stvari je došlo iz nekakvih različitih pozadina s različitim iskustvima, različitim praksama. Dakle, govorimo o tome da kod nas imamo lingvista, imamo dizajnera, imamo humanista, imamo ekonomista, a imamo i programera. Sad, ono što smo relativno brzo shvatili je da nije potrebno biti dobar programer kako bi bio dobar software tester. Nekakav naš cilj je u stvari zaposliti osobe koje su spremne učiti i koje su voljne prihvatiti nove izazove. Ono čemu težimo je u stvari postati Jack of all trades, master of one, to jest biti nekakva T-shaped person, dakle znati o svemu, a biti ekspert u jednoj posebnoj stvari. Sad, s obzirom da je glavna prevladavajuća tema ove konferencije danas mobilne aplikacije, ja ću vam predstaviti 5 alata koje koristimo mi za testiranje, a koje smatram da bi dobro došle i budućim nekakvim projektima, bilo da se radi o nekakvim self-employed developerima, o nekakvim startupima ili nekakvim manjim firmama. Počet ćemo sa Mazeom. Maze je jedan fenomenalan alat koji možete koristiti u stvari za dobivanje nekakvog insighta, nekakvog feedbacka od strane ciljane publike još u dizajn fazi. Dakle, prije nego što ste napisali prvu liniju koda. Ono što je odlično je to što se vrlo jednostavno povezuje sa dizajn alatima poput Envisiona, Marvela, Sketcha, Figme. Dakle, svi oni alati koje ćete iskoristiti da nacrtate, skicirate svoje ekrane buduće mobilne aplikacije i napravite nekakav idealan happy flow. Sad, zašto je on odličan još? Zato što možete kreirati nešto što se zove mission, to jest misije, koje možete poslati vašoj nekakvoj testnoj publici i njime u stvari testirate nekakav happy flow, s time da bi naglasio, moja preporuka, nikad nemojte testirati kompletno cijelu aplikaciju odjednom, već testirajte feature po feature, čime si dajete prostora i mjesta tome da budete agilni i da na vrijeme reagirate na bilo kakve potencijalne probleme. Sad, i još jedna dodatna stvar, ako nemate testnu publiku, nemate nekakav QA, niste uspjeli zgnjaviti dovoljno kolega, prijatelja i poznanika da vam pomognu, Maze vam omogućava i da doslovno unajmite testnu publiku. Šta znači ovi missioni koje sam spomenuo na početku? Ti missioni, vidjet ćemo sad uskoro na jednom primjeru, su doslovno misije u kojima vi zadajete zadatak vašoj testnoj publici i istestirate korak po korak koliko je ono što ste vi zamislili kao nekakav happy flow zaista intuitivno i zaista jednostavno za korištenje. Po završetku toga dobit ćete povratno hit mapu klikova i tapova koji će vam ukazati gdje su točno vaši korisnici zalutali ili nisu i to možete iskoristiti za optimizaciju samog dizajna. Dakle, ovo je jedan primjer takvog feature-a na kojem trenutno radimo za moj A1 aplikaciju. Dakle,
zadate nekakvu misiju korisnicima, u ovom slučaju misija je korisniku da pronađe dodatne linije na ovom korisničkom računu i kad oni završe tu misiju, vi povratno dobijete hit mapu ili tapove, ovisno o tome što odaberete, koje vam mogu pomoći tome da optimizirate sam dizajn. Jer nemojmo zaboraviti, ono što se vrlo često nama čini kao intuitivno, logično i jednostavno, ne mora nužno biti vašoj ciljenoj publici i ciljenim korisnicima, tako da je uvijek bolje pristupiti problemu prije nego što uopće do njega dođe. Sljedeća po redu aplikacija, to je tool, je Browser Stack. Browser Stack je alat koji će vam omogućiti pristup više od 2000 pravih Android i iOS uređaja, što znači da time automatski eliminirate potrebu za time da skupljate i kupujete nekakve testne uređaje. Jer budemo realni, testni uređaji, to jest uređaji općenito, su skupi, a pogotovo skupljanje dosta testnih uređaja može biti poprilično velik udarac na nečiji budžet, što kada su u pitanju nekakvi startupovi i manje firme, zaista se vidi odmah na početku. E sad, šta ćete s time dobiti? Pokrićete testiranje na različitim verzijama operativnih sustava, na različitim ekranima i na različitim rezolucijama. Nema potrebe da sami nabavite takve uređaje i ono što je dobro, ovaj prikaz spajanja na pravi uređaj, vašu aplikaciju, ovisno o tome u kojoj ste fazi developmenta, možete instalirati ili preko APK ili IPA fajla ili skinuti sa test flighta, to jest Google Playa ili App Store-a. Ono što će vam uvijek svaki tester reći, to je testirajte na pravim uređajima kad god je to moguće i izbjegavajte emulatore koliko god je to moguće. Sljedeće po redu tool je Proxyman. Proxyman je alat koji možete koristiti u stvari za testiranje komunikacije između vaše aplikacije i nekakvog API-a koji će stajati iza te aplikacije. Dakle, možete uloviti promet između requestove, responsove i headere i možete simulirati što će se dogoditi kada nešto ne bude u redu. Naravno, kad izdevelopamo nekakvu aplikaciju, sve na početku će u jednom trenutku izgledati super, izgledati odlično, no to ne znači da se ne trebamo pobrinuti za možda one edge situacije u kojima to nužno tako neće biti. Kada govorimo o banking aplikacijama, recimo kreirali smo nekakvog testnog korisnika koji ima nekakvu prosječnu svotu na svom računu, dakle nekoliko stotina, nekoliko tisuća kuna. Ajmo istestirati što će se dogoditi ako na to mjesto stavimo 1.000.000 kuna, stavimo 1.000.000 kuna, stavimo minus. Da vidimo kako će se aplikacija ponašati u takvim situacijama. Također, ono što možemo napraviti je i provjeriti imamo li pokrivene sve moguće errore koje ćemo dobiti u nekom trenutku sa API-a. Da li će to naša aplikacija handlati sa nekakvom error porukom, da li će to biti nekakav empty state placeholder ili će se aplikacija srušiti. Sa perspektive krajnjeg korisnika uvijek je bolje prikazati bilo kakvu error poruku nego dopustiti da se aplikacija sama sruši. Vrlo je jednostavan sam alat za korištenje i za setupiranje i razlog zašto sam odabrao njega, a ne možda poznati alat Charles, je upravo taj što je ovo besplatan alat sa istim mogućnostima kao i Charles. Sljedeći na redu nam je Firebase. Firebase bi trebao danas, barem po mom mišljenju, biti standard u gotovo svim aplikacijama. On se sastoji od Crashlyticsa i samog Firebase-a i ima zaista mnogo mogućnosti od kojih ću vam ja ispričati samo o nekima, onima kojima je nama bitno u kontekstu samog QA-a. Jedna od takvih stvari je upravo to što vam on omogućuje da implementirate razne analitike i pomoću njih testirate push notifikacije,
pratite razne evente i možda ono što je najbitnije u ovom kontekstu otkrijete zašto i kako se vaša aplikacija srušila. Dakle, neminovno je da će se u nekom trenutku ili development faze ili ne bože produkcijske faze srušiti aplikacija iz nekog razloga. E sad, svi koji su se ikada bavili sa ovime znaju koliko je teško dobiti nekakav kvalitetan feedback od korisnika koji je doživio takav slučaj, bilo da se radi o vašim kolegama ili nekakvom članovima rodbine, bilo kome ste uspjeli dati aplikaciju da vam je istestira prije nego što ste pustili u produkciju, bilo da se stvarno radi o krajnjim korisnicima nakon što ste pustili u produkciju. Dakle, govorimo o situacijama kada smo mi za jednu banking aplikaciju na App Store-u dobili review 5 zvjezdica, najbolji restoran u gradu. Dakle, nešto što nema nikakve veze sa samom aplikacijom, a vi ostajete na tome, što je korisnik htio reći i što se zaista dogodilo. Zašto je Crashlytics tu odličan? Zato što vam omogućuje prikaz, možete vidjeti koja verzija aplikacije se radi, na kojem operativnom sustavu se dogodio problem, na kojem mobilnom telefonu, kada i ne samo to, otprilike ili gotovo sigurno gdje se točno i zašto srušila aplikacija, što će vam uštediti vrijeme koje je potrebno za debagiranje, to jest pronalazak uzroka problema i samo fiksanje, to jest rješavanje problema. I za kraj, možda nama najznačajniji alat, a to je Appium. Appium možemo možda nazvati čak i kraljem automatiziranih testova. Kod nas on je mobilni analog Seleniuma i koristimo ga u stvari kao testni tool, iako je on u stvari automation tool. Odličan je zato što je open source i radi na obje platforme, dakle i na Androidu i na iOS-u i omogućuje nam pisanje testova u različitim programskim jezicima. Mi ih pišemo u Pythonu, međutim on podržava i Javu, Ruby, JS i C#. E sad, ono što će biti i što je dosta bitno u ovom kontekstu je to što on ima nešto što se zove inspektor, koji koristimo u stvari za pregled UI elemenata. Što točno to znači i kako to točno funkcionira. Dakle, imamo nekakav Appium klijent, nekakav server koji podignemo lokalno, recimo na našem računalu. On će putem web drivera podići Appium aplikaciju ili na Android ili na iOS uređaju i pomoću njega onda možemo dalje provoditi daljne korake. Spomenuo sam ovaj inspektor, on vam je možda poznat jer gotovo ista stvar se koristi i na web aplikacijama. U našem kontekstu inspektor će nam služiti da pronađemo detalje o određenim elementima na nekakvom screenu. E sad, imamo banking aplikaciju i imamo feature koji se zove uplata. Kako istestirati uplatu? Dakle, naš cilj je automatizirati iz korisničke perspektive. Kako bi korisnik izvršio uplatu? Uzeo bi mobitel, otvorio bi aplikaciju, upisao bi PIN s kojom bi se ulogirao u aplikaciju, pronašao bi nekakav button koji služi otvaranju i pokretanju flowa za uplatu, upisao bi IBAN, upisao bi iznos, upisao bi opis računa, potvrdio to, upisao PIN za potvrdu samog plaćanja i došao do nekakvog success screena. E sad, to je točno ono što mi želimo napraviti, to jest automatizirati i za to nam upravo treba taj inspektor. Njime ćemo otvoriti prvi screen aplikacije i pronaći button za login. Inspektat ćemo sam button i na njemu moramo pronaći nešto što će nam biti lokator. Nešto što će Appium iskoristiti da zna, tu moram kliknuti, taj button moram pronaći ovdje, taj input field moram pronaći ovdje. Kao ID možemo iskoristiti bilo što je unique za taj element. Dakle, bilo da je to nekakav X5, da je to nekakav accessibility ID, bilo da je to nekakav custom ID koji smo već u development fazi stavili i onda ćemo napraviti ovakav test.
S time da moram naglasiti, ovo ovdje je test isključivo za potrebe ove prezentacije. Vrlo rijetko ćemo feature, tako veliki feature poput uplate, koji se koristi koji se sastoji od ovoliko koraka, rijetko kad ćemo ga testirati odjednom. Uvijek je bolje testirati korak po korak, tako da u slučaju da nam test faila negdje, da znamo gdje je failao i možemo vrlo jednostavno provjeriti zašto. Ali na ovakvom primjeru doslovno možete vidjeti ono što sam spomenuo na početku. Dakle, prvo se moramo ulogirati, pronaći button za pokretanje nove uplate, pronaći input field u koji ćemo upisati IBAN, pronaći nakon toga input field u koji ćemo upisati svotu koju želimo uplatiti, pronaći input field description fielda gdje ćemo upisati opis plaćanja, nakon toga potvrditi, proći na drugi screen u kojem upisujemo PIN kako bi potvrdili samu uplatu i ako smo uspješno prošli sve te korake, doći ćemo uvijek do nekakvog success screena gdje ćemo okinuti screenshot da potvrdimo da je sve ok i vratiti natrag, test je prošao. Time ovakvim testom ćemo pokriti recimo najbitnije feature u nekakvim aplikacijama i time izbjeći situacije u kojima bi jedan tester ili testerica morao svako malo u stvari repetitivno provjeravati jedan po jedan feature, a ovime možemo to raditi dnevno, to jest noćno, većinom se testovi vrte po noći i time si osigurati da na vrijeme naiđemo na nekakav bug i ostavimo si dovoljno vremena za rješavanje takvog buga. To bi bilo to od mene. Za danas hvala vam lijepo na pažnji.